Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ada empat dan kita Islam harus film saya kena situ. Belum cabut sah. Ada dalam semua ni ikut Islam sahaja. Kita tak belum saya semua sama. Sama kau. Belum nak. Kasing hinyo terap National Youth Front is Kasihus. Kalalit ban kenra hikat to ko ni tli kedukan kebedan Haji S Road haken dailat. Pat hagan ni jing lai kenra. Tleran kat to ko ni tli kedukan ke bela khang no. Tamar bakim don ni trading license. Bakim shim lapen thamairu higi trading license. Ke bela kutpor, ke bela yo naga Shillong Municipal Board. Kani ka seng le kunduru, higi board jong Shillong Municipal Board penyakeran hlogan ni mat. Tungunya sengap higi jing keran bagi na yalam jong kani ka seng. Then where is the inside? Just see. Just now you said that is it staff room? Yes, staff. Come here, please. Salah, mana yang dah tahu ni? Kan. How much you charge for it? Dormitory only 500, 600. The bathrooms are outside. Hello. I get only those MRs and SRs. Hello. As a customer. SBI. Alisa. Awak minum. Nak ni ha kan. I'm telling my customers will come. They say follow me. Okay. You do that. You immediately you come to office and you show that. Yes. Okay. Now it's almost like it's close 5 o'clock. Yes. Where is it? No. We also the person who keeps all the documents now is coming. Just now I called. बात नहीं कर रहा हूँ. What is it? Do yourself, you are from the council. One and one here. You order documents and updated documents to the municipal and the organized issue. रूम के पास था तो सब जल्दबाजी कर रहे हैं. Okay.
Yeah, you tell me they tell us 3 years. 4 to 5 years. And all those 4 to 5 years have ever been like any this verification done. When they joined that time was Or show me that papers. let me just check. From Assam, they all from Assam. Nepal And the also. photo ID also from Assam. Yes. Not possible. Show me their documents. And NOC also from the. You get rented not there? Not rent. So you NOC? You should get NOC also, not from the local authority. This is 1%. This is 1%. So the one you told me just now, is this your staff now? Yes, yes. You just show me the documents, all the documents, your staff. Bus. Kagas kayak itu. Itu. Yang mana terkenal itu ketemu tu aset dah. वो लोकल है दिखा दो करीब दिखा दो अपना कौन तो काम कर मैं वैसे ही बैठता हूँ, ज़्यादा मैं नहीं रहता। कभी कभी जाते आते हैं ना, आते जाते हैं ना। आइए इधर आके देखिए। Bukan Islam dan ke? Sekarang ya. Ada 4 dan kikoi Islam harus belum saya kena sikit. Belum saya buka. Ada dalam semua ni koi Islam sakit. Kita tak belum saya temu sekarang. Sekarang apa? Belum nak. बंद करो। 2 दिन हो गया तो पेपर्स भी नहीं है तो अभी तक कितना साल हो गया? नहीं सादा साल नहीं हुआ। हम लोग म्यूनसिपल ऑफिस से जाके पूछा ना, वो बोला नहीं। ये तो खाली अपना अभी तो 1 हफ्ता में मिलने वाला है। कब से खुला ये दुकान?
Oh itu try untuk karam. Untuk apa yang besar sekali. Oh, Nah, kalian juga cuma HNYF, entah ski ngelalik mengendarai dukan yang tepo BB ngelalik surprise checking, yang ini labor license, trading license, harga behab, marga tege cakang tege hab jangka municipal area. Dia bang siam bang te kibun kikot ki documents begini ki nong song dukan kimbiang trading license, labor license, kebede bikin municipal 4 dan kanu ki kot kislagi babiang. Tena kalian jong gaseng kidan kidukan ki bangilakhang kerdap namar ngisyam tu bakini ki banabar jalang iku pokol kata napo asam kiwan kiyo ban dukan hantai ki klem biang kini ki documents tena kalian jong gaseng lali surprise checking menegasngi tengi syam ba kidukan kibun ki ba mbiang ki kot kisla kibun hi ki bangilakhang te menta bereng iwan ban ikundu yu engineer jong kana municipal podipet jaga tege area stay ngilaiwan ni bani kramat ngilaiwan bani slop anu rukom ba kiyo kini license anu rukom kim kim yo taga kikot ki barenew hadu menta nakade nadu ki arpo arhajar arpuai arpulai hadu tel hadu mentaru ki ong ba kata cyber kambiang tege lasulong lashkren thok tingina kaliang jongi ngimban se bingin haban pin ida kakam nomor bakar ni department ke municipal area kam shimle ikanu ke bremenle kam tam ke labor department room ngim shimi ikanu bakan wan khandra kan wan check igini ki kot ki documents ki bayade ki kam tena kaliang jong kaseng haban shim halo jong ka jingkit khle ni haban lekhin rah dal jong to sibanta ko apply aso manta na i president jungi jong ka iskasel si ba Steve tena kaliang jonga kumu secretary ngila yadi lang ngila her bani jurup bani apa je kani ka jingedon ka dukan stage po SPB GS road kay sibanta ka papanlengo yangi namar kila judon ki complain ba kidon ki brio ki ba kam kot kesla ki layap ki kot kesla ru ki ha sekam baik tengah kerpat ban ngakuntu bada kaju kopor ngakwa ban oi kani ka municipal office kanu kurukom ba kitu ki brio ondang ilalek mangir ki pen kidon ki ong ba kila don ki brio napo municipal office ki ba maple online namarandu arajar arpulai ki pele online ikini ki business certificate trading license ka brio napo municipal apa persulungo ba kitu ki khar kitu ki brio kidang don authority ban ongi ba is under process kad bangi dewan ngi klis ni kamdon ni kata ke iru adu arsnam se kandon kata kajing congestion to kata cyber ban ong makimla ban tang ban issue ita UAE license apa persulungo ba kata anda ngi lalit pejru katu kat ni teligi dukan kibun ki badon ki ka license taban ri kibun ki bam renew show dang manang ni dang CE bakidon kitu ki tourist association kidang idon ka jingi ki situ namata ki bru hangi hari kasi jungi ki baduna namar ka tu ka tourism policy kamdon ka specific policy bakin page ki bru ki jongi namar ka package kilawan lupa nadu nang tinapo Guwahati ha kewan sini po sora sekitar destination ba pero kewan sini taba ujungi pat usak kale usilit ni tang po Guwahati Jorabat apo Pelton Pasar airport akut kadba makipat kewan nang ni imde tang ni iyo options bakin dek apo different tourist destination spots kadba ujungi ukut tang tu kamai ujungi umdan benang bakin dek untuk menyelam ki bru umdan ha anyi don kita ki tour guide tambahan reki nongnya turus ki don hok kata kajing ki jungkir ngi yasha kani ka we ka bentam ka ba kini kiri thor ki wan sini kile don bor hadu kata ta without license ru ki dang ngitre ka bahap hapo ka jingpe jong ka sarkar ka we ka tenat jong ka sarkar ka bade municipal ka cu ka por ngan ong ba ka municipal ada ka le kumni umban singi na kaseng ni sim senjam kumbe pan umde tamata si ba man ka por kha ngin le be kani bandem ngin ailat kum na kaseng ya los sa kumno kumno ro na kaliang ba hanti biya ka ba manta ti ong bawat mantar in park officers ni may hindi jungo biang kita ki dukan bakin don kita ka license bakin part renew te tamhan ring iba khanti ong ba ikular banang ni sikman ba ganum long tu to ha ya kajing slok kalong mi kumtahi tamagi department pat fitip hi tang katu kat ni pat kilalong biang kumju hi kena pay kono department ron rei kajing kular te ka bubun pay ka sarkar ru minister ngir bayang bukan selection show election tu kular hi ban ai kita hundred la job tu mai kumau kadir ko long tamatasi taman rei hadin katu kat ni banai kilakut kumau show Makan menteri gitu kan yo kan
exactly tu yang kumau semua try kalau don hikumba pau kalau itu loh nih Pergi ko man ititension naman ta namar ka por la dir pinga so namar ban ong bakatus nem kila ipri dukan tang kot kaslar kembiang te jisha amri taman ong man sulit man panyiki adi man pendus non nen nakaliang joka municipal ya kala license tuki bar kitu dukan ki balai mata ngan kentu ngan nong sini peba boro ki kasih jungi ki bapai ikan ka channel mata nong apply itu dukan ada ka municipal ka sim kaya kata man kang itu license tuki